Manazaretha Pasobhani abantu abangagqokile ingubo emhlophe bayamthanda uShembe bathe bangezwa ngandlebenye ukuthi kuzinkosi yamaNazaretha eCape Town bafika abazani kodwa bobabili athi ngizwe kuvuma ngoba ngizwe kuthiwa kuzuShembe ngalo 1000 ngithi ngiyayamukela inkosi yamaNazaretha masifika babili labantu bafika nemali engango 2000 kodwa abazani bobabi uthi omunye ngithunywa abakithi uthi ngithunywa abakithi ngalo 1000 ngeke bafethu maNazaretha Pasobhani konakele manje konakele ase ngizwa futhi ukuthi hayi kuzinkosi enkulu yamaNazaretha inyazi lezulu ase ngithi hayi ngo 1000 wakithi nami awuthi banikelele osheke kuze nathi sizobalwa kuyinto enhle kanje yokuhlabetha inkosi yamaNazaretha inyoka abakithi abalele ukuthula banikelele lapha kwaShembe nami ndenza